Okay, Assalamualaikum guys. Saya Edi dari Raiba Auto. Belakang saya ni Toyota Boxy. Okay, so owner datang daripada KL juga. Jadi kereta ni dia rasa macam berbuai. So bila saya test tadi, saya rasa macam ada benda tak kena kereta ni. So bila saya bawa, dia rasa berbuai tu macam lain macam ah. Jadi bila kita masuk tester mesin, kita test depan kiri 36, depan kanan 47, belakang kiri 18, belakang kanan 23. Jadi dekat situ bacaan tu gap terlalu jauh. Berbeza sangat, sebab itu dia rasa berbuai. Jadi dengan baca macam tu kami buka absorber dia, kami cuba tekan dengan tangan, juga sebab tengok pomen kami tekan senang je. Memang lembut. Jadi sebab lembut, bacaan macam tu lah yang menunjukkan kelembutan pada absorber. So kita adakan ready stock untuk kita mempercepatkan proses. Sebelum pasang macam biasa kami tekan dulu untuk check secara manual compression dan rebound. Memang keras guys. Bila keras tu baru dah dia rasa akan lebih stable. So kita memasang depan kiri, depan kanan, belakang kiri dan belakang kanan, kita dah pasang semua. Saya test semula, baru saya rasa dia stable. So bila rasa stable tu, saya tak boleh confirmkan lagi selagi saya tak dapat result dekat tester mesin. So kita masuk dekat tester mesin. So you guys boleh tengok depan kiri 15, depan kanan 16, belakang kiri 16 dan belakang kanan 16. So dekat situ bacaan dia di bawah 20 dan gap tak jauh sangat. So sebab itu dia akan rasa lebih stable. So kepada you guys kat luar sana, itulah cerita untuk Toyota Boxy. So kepada you guys kat luar sana yang menggunakan Boxy, Noah, Velfire, Alphard ataupun apa jenis MPV ada masalah berbuai ataupun bunyi, masuk dekat link bio saya ataupun dekat skrin ada nombor saya, boleh roger saya direct insyaAllah. Okay, so jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting, kekalkan original absorber. Dan insyaAllah jumpa lagi. Raiba Auto, wet dah kena. Bye bye.